Intro ove epizode je trebao kao biti razgovor editora i Instaluka, ali mi se nije dalo to snimati i editovati. To ćete vidjeti u 6. epizodi, tako da nakon što sam to objasnio možemo početi sa 5. epizodom. Ćao, moje ime je Luka i dobrodošli na Instaluk kanal. Napokon snimamo zadnju epizodu prve sezone ove serije. Više o tim sezonama i od budućnosti ovoga na kraju videa. Kad kažem napokon, vama možda ne izgleda tako. Prvu epizodu sam snimao 20. augusta, sada je 12. septembar. Kao što sam rekao, 5. epizoda serije O stvari nemoguće. Stvari nemoguće je kratka dokumentarna serija gdje je glavna tema fotografija i Photoshop i kako spojiti te dvije discipline da se stvore najjače moguće slike. A sada, kao i u svakoj epizodi, želim da pokušam objasniti u 30 sekundi šta želim sa ovom slikom. Da li znate šta je telekineza? Ja mislim da se tako kaže na srpskom. To predstavlja pomjeranje nekih predmeta pomoću svojih misli. To je u stvarnom životu nemoguće, osim u filmovima pomoću CGI-a. Glavna tema ove serije jeste da se ostvari nešto nemoguće, tako da u ovoj slici želim da stvorim iluziju da pomoću misli pomjeram kameru. Ok, nadam se da ima logike. Isprva, ako ćemo iskreno, ova 5. epizoda uopšte nije trebala biti o tom. Ova epizoda je u stvari trebala biti o spoju fotografije i umjetnosti. Nisam uspio naći grafičkog dizajnera koji bih radio sa mnom. Ovo je otprilike slika koju sam želio postići. Ok, da se vratimo na primarnu sliku sa telekinezom i sa levitiranjem stvari. U ovoj epizodi sam malo u žurbi što se tiče samog slikanja slike, pošto imam nekih možda sat i po vremena do dijalize i moram otići na lokaciju. Dobro, to nije toliko daleko. Problem je u tome što ova slika jeste jedna od komplikovanijih da se uslika, ali tako da mi treba malo kofeina da mi pomogne da prođem kroz dan. Sad imam dvije različite ideje kako uslikati tu sliku. Prvu sam već uslikao, ali nisam ništa snimao kad sam slikao zato što sam bio sa prijateljima i samo sam ih nagovorio na 5 minuta da to pokušamo uslikati. Ovo je ta slika bez edita, bez ikakvog Photoshopa. Sad, da li ću nešto uspjeti uraditi od nje? Ne znam. Ako ćemo iskreno, nisam toliko siguran u tu sliku, tako da mislim da moram uslikati ovu drugu, koja je dosta komplikovanija za uslikati, ali moram bar pokušati. Sad, za tu sliku mi treba stolica ili nešto na čemu da stojim. Ovo je komplikovano. Ne znam kako ću na tu lokaciju gdje trebam slikati donijeti stolicu. Plus činjenica što imam ograničeno vrijeme, dosta stavlja pritisak na mene. Ok, spremio sam sebe, pošto sam ja model na ovoj slici. I također torba je spremna sa drugom kamerom. Glavna tema koju želim iz ove slike je da bude nekako sve napušteno. Sjetio sam se da ja imam dvorište i da iza ono izgleda kao da niko ne živi. Ipak mislim da nećemo moći iskoristiti moje dvorište, moram ići na onu lokaciju. Što mi se toliko ne da, ali moram to raditi. Ok, sad spremio sam sve što mogu spremiti i sve što mogu ponijeti. Nadam se da će ovo uspjeti. Ok, još sad idem okolo, pokušavam naći neko mjesto gdje bi bila dobra slika. Hej, stolo izgleda kao da. Imaju ovdje linije koje vode prema tamo, ali ima previše auta. Idemo dalje. Kao što vidite, promijenio sam lokaciju, više nisam tamo zato što bilo je previše ljudi. Sjetio sam se jedne bolje lokacije, a to je park. Zato što ovdje imam klupe na čemu sad se ovo snima. Ima otprilike dugačak put na kome mogu da lebdim, navodno. Imam nekih možda sat vremena da sve to uspijem uslikati. I koristim treću metodu koju je Peter McKinnon govorio u njegovom videu, ovo je inspiracija od njega, a ta treća je najteža. Ok, kao što vidite imam stativ, na to ću sad staviti drugu kameru. Evo je, baby. Pošto ne vjerujem da se dobro čuje sa, kako zove, kamere tamo zbog silnih auta koji prolaze, uzeo sam telefon da na telefon sam imao zvuk. Ovo je objektiv 17 do 55, blenda 2.8 i prvo na njega trebam staviti na stativ, ovo je stativ, i uslikati sliku pozadine na kojoj ću lebditi. Pa tek onda trebam pokušati lebditi. uslikat
Kao što vidite, ne vidi se. Pokušavam uslikati sliku pozadine na koju ću sebe staviti da letim. Ali prvo trebam uslikati otprilike dobru sliku koja izgleda otprilike realno. Bio sam naletio na još jedan problem. Stativ je tako napravljen šugavo da ne može biti ravno, pa moram nešto staviti. Nisam ponio ništa tačno da stavim, pa sam se morao snaći, pokušao sam staviti bateriju, drugu bateriju, masku od telefona, ništa nije radilo i na kraju sam uspio skontati. Skontao sam da je, kako se ovo zove, štitnik, rećemo, od objektiva dovoljno uzak i nije previše širok da frame bude otprilike ravan koliko može biti. Opet je malčice ukrivo, ali nije toliko strašno. Ok, da li mene neko zajebava? Sad kad sam napokon nakon nekih koliko mi je trebalo da to uradim, nakon 10 minuta koliko mi je trebalo da ovo sve namjestim, sad vidim da mi je nestalo baterije i da moram to promijeniti. Uslikao sam par slika pozadine, sad sam pustio kameru na Wi-Fi da povežem da sa telefona mogu uslikati kako stojim na klupi i onda se mogu izrezati sa klupe da stojim na toj pozadini bez klupe. Sad ide ovaj malo teži dio. Kao što vidite ovdje ja stojim na slici. Kada bih stao na klupu, ovo se uklapa. Ali uglavnom kontate poentu, sad se trebam izrezati sa te slike što ću uslikati kako stojim na klupi i staviti na onu prvu. Ali hoću da uslikam još par čisto da budem siguran, tako da zadovoljan sam. Ok, mislim da imam onu jednu pravu, ova druga je još bolja od one prve. Još uslikam jednu pozadinsku sliku i to je sve. Pogledajte ovu sliku. Sad, samo da se izbriše ovo i izgledat će prejako. Napokon sam uspio uslikat sliku sa koja sam 100% zadovoljan, koja ide u Photoshop gdje ja letim. Sebe mogu fino izrazati. Jedina stvar što mi je još ostala je da uslikam kameru koja leti u sličnoj poziciji koju bih je hvatao. Pošto prvom kamerom slikam drugu kameru, nemam treću kameru da snimam. Trenutno je 11:08, imam još nekih 17 minuta da ovo uslikam. To znači kad uslikam, trčim kući. Ok, mislim da sam dobio, u stvari ne mislim već, sam dobio upalu mišića od ovih slika, zato što ova kamera, tačno je moram izvagati, ali je vrlo teška. 80D i ovaj objektiv su vrlo zajebana kombinacija. Završio sam 5 minuta prije nego što sam trebao, tako da se mogu spremiti. Ok, spremio sam sve. Jedino sam zaboravio ovu kameru. Kao što vidite, stigao sam kući taman na vrijeme, otprilike 5 minuta prije nego što trebam krenuti na dijalizu. Što se tiče slikanja i da li sam zadovoljan sa slikama, ne znam. Za sad, kako sam uslikao i vidio na kameri, ono izgledaju prosječno dobro. Ali da li sam zadovoljan sa samom slikom koja je gotova, to ću znati tek kad slika bude gotova. Što se tiče procesa, ovo je bilo jedno od zanimljivih slikanja. Iako nije bilo niš posebno, imao sam priliku da skačem ko luđak. To nemam priliku toliko da radim u mom životu i to mi je trebalo, ja mislim. Sljedeće što imam da radim je da izeditujem slike, da vidim kakve su, ali to tek poslije dijalize. Sad idem, vidimo se. Ok, ćao, vratio sam se sa dijalize, ali otprilike 7 dana kasnije. Trebalo mi je 7 dana da se nagovorim, da krenem, da sjednem, da počnem editovati ove slike. Bitna stvar je da sam napokon došao na kompjuter da počnem editovati ovu sliku, što ste gledali upravo kako sam je slikao. Slikanje je samo prvi dio jednakosti, edit također igra ogromnu ulogu. Sad se moram fokusirati na to da ovu sliku napravim što bolje. Trebam se potruditi da pomoću alatki koje posjedujem na kompjuteru, koje su nam date, da napravim ono što sam zamislio u svojoj glavi. Da li ću uspjeti?
To ćemo sad vidjeti. Prvi korak kada hoću da izeditujem neku ovako veliku sliku gdje je potreban Photoshop i to sve je da izaberem pravu sliku sa slikanja, pošto sad na slikanju na kom smo bili imam sve skupa 157 slika, tako da od tih 157 slika moram izabrati onu koja je najbolja. Tako da sad ću malo pogledati i prijeći kroz ove sve slike čisto da skontam koje mi najviše odgovaraju. Odvojio sam na papir 8 slika od kojih mislim da bih moglo nešto da bude. Sad ide dio gdje provodim otprilike po 2-3 sata da sam stvorim nešto. Nisam toliko dobar u Photoshopu, znam osnovne stvari, ali treba mi dosta vremena. Ostavit ću ovdje ovu kameru čisto da snima, pošto ako bi nešto se desilo u međuvremenu, a na drugoj kameri ću snimati timelapse rada, zato što to je cool. Kako tužna sudbina, imam drugu kameru, a ne mogu snimati trenutno sa njom. Kmen, brlog. Ovo oduzima dosta vremena. Imam nekih obaveza sad, tako da morat ću nastaviti kasnije. Ostavit ću bukvalno sve, samo ću napuniti bateriju na onoj timelapse kameri koja je upravo crkla prije 2 sekunde. Tek sam završio jedan dio moje noge. A kao što vjerojatno znate, ja sam vrlo dugačak, tako da imam još dug put do kraja. Kad dođem kući nastavljamo, vidimo se uskoro. Ok, čao, vratio sam se iz grada, moji su lekli spavat pa ću biti malo tiši. Imam dosta posla još raditi, trenutno je 22:53. Sad ćemo vidjeti koliko će trebati da sve ovo zamaskiram. Ovaj dio gdje sam sebe izrezao kao da letim. Još sam proširio nebo i sad tu nam izrezati kameru i staviti iznad ruke i to će biti otprilike to. Ja mislim da sam gotov za danas. Nisam još uvijek skroz zadovoljan sa slikom, još mislim da se može par stvari dodati, ali napredujem. Uglavnom da, ovo je proces skoro iza svake slike. Što se tiče edita samog. Da završim, pokazat ću vam sliku. Nakon tog što ste gledali sam otišao spavat, ujutro sam se probudio sa novom idejom. Palo mi je na pamet da napravim kao da je to sve u nekom Matrixu glitchu. Također sam dodao viewfinder, ono što fotografi vide kroz onu malu rupicu kad slikaju na fotoaparatu. Kao što sam tu rekao, tad nisam bio zadovoljan sa slikom. Kad sam sve to uspio promijeniti, na kraju je ta slika ispala ovako. Kao što vidite, postoji ovaj mali okvir, tako izgleda kad gledate kroz ovaj mali viewfinder se to zove. Glitch da se slika raspada na dijelovima moje desnoj strani i kao da se viewfinder malo raspada, također i gornji dio kod kamere gornji dio kamere se također malo raspada. Uglavnom na kraju ispalo da sam dosta zadovoljan sa ovom slikom. Ovo nisam očekivao, ovo sam tek danas uspio izeditovati na dan kad snimam, 7 dana nakon što ste gledali zadnji taj klip. Danas sam uspio izeditovati ovu sliku. Oko ove slike postoje pomiješana mišljenja. Poslao sam par prijatelja, neki su rekli da je najbolja slika koju su ikad vidjeli, neki su rekli da nije ništa posebno. Ostavit ću vama da vi odlučite kako vam se sviđa ova slika. Iskreno meni, trenutno mi se i ne dopada. Ja mislim sve što se tiče slika,
za ovu epizodu, a šta više i za ovu prvu sezonu serije. Ako vam se svidjela ova serija, ovih 5 epizoda nije sve što ćete gledati. Postoji još jedna tajna epizoda koja će izaći, to su blooperi i behind the scenes kako je ova serija nastala. Nije kraj ni što se tiče snimanja ovako impresivnih slika. Na ovoj seriji sam radio od kraja augusta do početka oktobra i dosta mi je oduzela vremena, ali mi je proces bio stvarno zanimljiv i mislim da ću nastaviti ovo raditi na kanalu. Možda svakih 2 mjeseca izbacim po jednu epizodu, nekad možda ne izbacim pola godine, godinu, ali znajte da ovo nije kraj ove serije, o stvari nemoguće se nastavlja. Sad sam izbacio 5 epizoda odjednom, svake nedelje sam izbacivao po jednu. Mislim da moramo sad napraviti malu pauzu od toga, tako da imam još dosta ideja za slike koje želim uslikati. Iako je zadnja epizoda, ovo nije kraj, gledat ćete seriju o stvari nemoguće još. Pitanje je kad, ali najavit ću vam, to je to. Sada, idemo dalje. Stigli smo i do outra zadnje epizode ove serije. Bilo mi je stvarno uživanje snimati ove epizode, editovati ih i slušati vaše reakcije na slike i na same epizode. Bilo je stvarno super. Došao je kraj zadnje epizode za sad. Čuli ste sve što sam rekao sad u ovom zadnjem dijelu videa. Nije kraj, snimat ćemo još ovih epizoda, još ove serije, ali tek kasnije nekad. Kao i u ostalim epizodama moram spomenuti da su slike iz ove epizode kao i sve ostale dostupne na prodaju na mom web sajtu koji možete naći u opisu profila. Do sad nije bilo narudžbi, ali opet postoji mali format, onaj što možete staviti u kancelariji na sto, ili A2 format, velika slika što možete okačiti na zid. To bi bilo sve za ovu epizodu. Ako ste uživali u njoj, pritisnite like. Komentarišite šta ste mislili o ove dvije slike, zanima me mišljenje o onoj slici sa munjama, pošto stvarno sada mi se dosta više sviđa nego tada kada sam snimao i editovao ovu epizodu. Sada mi je ta slika stvarno super. Iz ovih epizoda će završiti u 6. epizodi ove serije, ne znam tačno kad izlazi. Pretplatite se na kanal ako već niste, prešli smo 500, moram snimiti specijali za to. Kliknite ono malo zvonce da budete obavješteni svaki put kada objavim novi video, značilo bi mi, tako da to je sve. Vidimo se uskoro u sljedećim i drugačijim videima, pošto do sad zadnjih mjesec dana bilo samo ovo, vidimo se u drugačijim videima.